música quente, sempre no top 10. Alwe Mr. Manandu mtata kubaba lembele uqhomela China ngekarate. Blessing Studio Production. Ambilu yamina siyababa mina kunene siyababa. Ambilu yamina siyababa mina kunene siyababa. Amoya wamina siwashaniseka kunene siwashaniseka. Amoya wamina siwashaniseka kunene siwashaniseka. Aleshishanisaka mbilu yamina irifu la mane. Aleshishanisaka mbilu yamina irifu la mane. Aleshishanisaka moya wamina irifu la mane. Ufile mane anisi yana papa wamina. Afile mane anisi yana papa wamina. Ulowile mane anisi yana papa wamina. Ababa wamina ayoteka mumwani wansati. Ababa wamina ayoteka mumwani wansati. Ababa wamina ayokuma mani ntongo kasi mani ntongo eka yena lironza likona kasi mani ntongo eka yena lironza likona kasi mani ntongo eka yena shayisa ikona kasi mani ntongo eka shayisa ikona. Naluku sikuswekiwa swakuja kolakaya. Naluku sikuswekiwa swakuja kolakaya. Ainyika makoko we baba lweyi wa mane. Ainyika makoko we baba lweyi wa mane. Naluku sikuswekiwa ati nyama itati chanza lakaya. Naluku sikuswekiwa ati nyama itati chanza lakaya. Naluku sikuswekiwa ati uko itati chanza lakaya. Naluku sikuswekiwa ati uko itati chanza lakaya. Kusukara kakulova kamanu wami nyamba kuruna lakaya. Kusukara kakulova kamanu wami ni jambi nyeto lakaya. Ababa wamina ayoteka mumwani wansati. Ababa wamina ayoteka mumwani wansati. Ababa wamina ayokuma mani ntongo kasi mani ntongo eka yena lironza likona kasi mani ntongo eka yena lironza likona kasi mani ntongo eka yena shayisa ikona kasi mani ntongo eka yena shayisa ikona. Ambilu yamina siyababa mina kunene siyababa. Ambilu yamina siyababa mina kunene siyababa. Amoya wamina siwashaniseka kunene siwashaniseka. Amoya wamina siwashaniseka kunene siwashaniseka. Aleshishanisaka mbilu yamina irifu la mane. Aleshishanisaka mbilu yamina irifu la mane. Aleshishanisaka moya wamina irifu la mane. Ufile mane anisi yana papa wamina. Afile mane anisi yana papa wamina.